大家平安，Jajavai tu coka jam naman na makatiana na sulivat. Saka tu coka jam naman na urita supui na kai no atsamas. Mazai tu Tisaroniki sangasan. Mazai tu sepata sulatan. Mazai tu siva kayan patu tapluka tu dosa kayan. Tisaronika 前书4章9到12节。Patara mara kiliva-liva nua mara betik-betik sinja sikodanga ania simbecik dan mun ayatwa tinulonga mun nua sema setua kemuda mara kiliva-liva na pasusu mun pauli taichua turu kirai tua pasa macitun puring-ringet marka da betek mapolat lakwa la betek papupicuranganan akan danumun ulanu pada parawatsin anu kisah mula bentu tua uri pasusu sada nanguan sikudan ka sensengu kimaju tuanu sika balut patsor tuania sinituru ka tesanga sa tanumun ulamuna paalai noa marka inyanang ka masaru cau-cau au ini kamuna uri kipaparanga zetua ari-ari tuanu shika balut achukai no atsamas sinibi chikimazai tua Tesalonika 前书4章9节到12节。关于彼此相爱的事，我用不着写信给你们讨论。上帝已经教导你们怎样彼此相爱，而你们也照着这教导对待全马其顿所有的信徒。但弟兄姐妹们，我仍然劝你们要更加努力，立志安分守己，亲手做工来维持自己的生活，正像我们从前劝导你们的，好使你们得到非信徒的尊敬，也用不着依赖别人的攻击。Achukai no atsamas sini papuisu janu jin tu suaka jaman-jaman tu suaka jaman-jaman asini putarwan janu jin当追求美善那样，当追求美善。基督的跟随者要常来到上帝面前，不断审视生活的样态是否走在他的带领中，同时也随时调整自己，在社会上活出美好的见证。保罗劝勉，当追求的美善就是彼此相爱，且有好见证。让我们一起朝着这个方向前进，来回应主耶稣无比的恩典。都说个zaman-zaman harusnya papu默想讲一我愿意学习分享财物给弱势者吗？我愿意学习分享财物给弱势者吗？现在讲一这是今天早上我们要默想的。Sakala tinana paenet saka kai nuli 将自己献给世界的耶稣，你是我学习的榜样，唯有拥有你的爱与同在，使我最大的满足与喜乐。求你帮助我学习与弱势者分享，在社会上为你做见证。奉主耶稣的名祈祷，阿们。Mali-mali tu suka jam-jaman nama ketianana sumupu tua kai noa semat la pinapupi surikin noa semat la tina maka kilivak nama bolat asitulu ana semat mama na kilivak sakamaya la tina na mapaseut tua tia kini kacawan tua tia sikudananga la nama kena maka parain tua tia semas ayakana masamarau paupi sujanijin taja pingan mali-mali